Chamgei chamanikab Jehova. Kakoit betut age kokeny nebo kinetkei lesson nenyonet nebo wikini. Ko amang'u ale kosich wikit nekararan ko angen ale kochang boisionik eng chitugul ako rani ketinye boiboiyet neo mising amu kaketuiye kibagenge asikobit kinetkei lesson nenyon. Ko kotomo atestai eng ane kekurenon Evelyn Tarus ako mi kiboitinik chokochop Jehova asikobit koibwa kila betut nebo wikit, lesson nebo wikit nito. Ko atache kiboitiot nerubo noto ko Pastor Ng'etich kokatech akomwawech. Kongoi. Chamanikab Jehova, Jehova eng kebeberta age tugul olokose ak olonetegei ng'olyondoni ngakatat eng kainetab Jeiso nechamgei. Mi koboto eng kebeberta nebo Jumatatu nekimwoe asikarik kolen kikotin laitoriatab yautik. Kongoi mising. Nerube ko kiboitiot Pastor Nyalile. Akatakwek tugul eng kainetab Jeiso akamwoe kongoi. Ami betutab kwoeng kasi nemwoe akobo kimurtoiyot nebo Jeiso. Kongoi mising. Nerube ko kiboitiot Arap Maru. Chamgei tugul chamanikab Jehova. Kinetigei tugul koboto eng betut nebo kosomok kasi nemwoe kolen kobokochi kwanda ngobirok Jehova kondoiwok. Kongoi anyun mising. Ochopage anyun ocheng kartasit, ocheng kalamit, makisomani kurgotik tugul ko kenetkei wikit konye uni kitakibe kokoit mising akonyoiwech gat. Ngap konyinyit lesson mising noto amune sikere ngap kokoit mising. Ko ocheng kartasit ak kalamit sosir tugun chekakisir chekakimete sosomonjigei baadaye. Ko ongesa anyun kotomo ketestai. Kamuktaindet Jehova nesobe koigeny, kakikurin Jehova nenyo asikobit itebe kwenunyo. Kibendi kinetigei lesson nebo wikini. Kokakitachin inyite tamirmirieng'ung. Boisiet ne kiptaiyat ko kikorondok keityi akweng'ung. Ako inetech korok kotomo akot keit sang kinet biik alak. Ngotebi mieindang'ung kobotech akoi ketar amu kitochin eng kainetab Jeiso ne Yetindenyo. Amen. Lesson anyun nebo rani komwoe kolen kirwokyin ak kikortoti. Kitesetai lesson akobo wikit konye. Ako nguno kemwa akobo Jeiso kirwokyin ak kikortoti. Kurgotik chemoe kenetkei eng wikit nitokni tugul ngokesire isir ko kitabutab Marko noto mising nekiboisie rani wikini ko kitabutab Marko 15. Imuchi isoman kurget tugul. Marko 15 kaitet 1 akoi 47, Luka 13 kaitet 1, Zaburit 22 kaitet 18, Johana 20 kaitet 24 akoi 29, Johana 1 kaitet 1 akoi 3, ak kitabutab Daniel 9 kaitet 24 akoi 27. Ng'oliotab metit komang'une kitabutab Marko 15 kaitet 34. Mwae noto kouni kole ak eng sait 9 kotwek Jeiso eng kutit neo kole Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yekiwech kelen Jehova nenyu, Jehova nenyu, kebakakta amune. Kaket yotok. Ak kingoit sait 9 kotwek Jeiso eng kutit neo kole Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yekiwech kelen Jehova nenyu, Jehova nenyu, kebakakta amune. Notok ko wagaa nekiyochi Jeiso eng kimurtoiyot. Kamwae ale kisomani eng kurget notok tugul kinyoru eng kitabutab Marko. Kokinetkei akobo ketieme Jeiso. Ki wikit konye kakonam tisik ak sirik ak kimut kwo taitab kirwoket. Kemeche kikikchi inendet. Ko nguni as kotesetai kitikikikchi inendet, kimeche kimut as kwo taitab Pilato. Ko takyinet nebo lesson tugul nebo wikini kotaune komi ka Pilato kolenjin Jeiso tos I laitoriatab Yahudik? Akoi kirwokyin Jeiso kome kochotachuti askarik Jeiso ak komwoe kokakikartat inendet ako kakesir kimurtoiyondenyi kesir kele laitoriat nebo Yahudik. Komi kimurtoiyot ak meetab Jeiso.
Nekit koborwech eng nwakindo lesonit koboru ole kibun Jeiso, ng'wonindo nekibun Jeiso akoi meenyi ak kakuyet nebo meetab Kristo. Ko eng Jumapili komwoe kole tos ii laitoriatab Yahudik? So noto kenyorchini kitabutab Marko 15 koitet 1 akoi 15 isomonjinigei eng yoto. Noto ko tebutiet nekitebe Pilato Jeiso kolechi tos ii laitoriatab Yahudik? Ko kikere kingokakonam sirik ak Yahudik Jeiso ko kimut inendet kakerwokyi inendet kemut as koit kap Pilato. Ko kingoit kap Pilato ko kikirwoe kingen kele ki betusiek choto ki betusiek kibo Pasaka. Ko kinget as Yahudik kongen kole kimeche kerwae chichi karon mising ko kakekur as ki betunoto eng bara Pilato. Kerwae karon mising ko kibwoti as Pilato kole chichi kakemusune mising anyun karon nyikingeta koma mokorayat ma chi nekayai tuguk chebo kwongut anyun. Ko kingomutu sirik ak Farisaik Yahudi komuti Jeiso komutyin Pilato ko kikingen kele eng tai yo ko kikimeche chichi kakikikyi mami ki nekaikikalel Jeiso kikakikikyi kengen kele ngemutyi Pilato ipkotile kityo ng'olyo kityo Pilato kole olya kwai obar inendet kou kimache icheket amu kingen kele Pilato ki laitoriat nekikorom mising. Kikiywei inendet mising kibo Rome kingen tugul. Ko kingoit anyun bichu kikibwoti kele ngekapkemwochi kityo kele kokirwokyi chichi ako kenyoru ako kito nekakikikyi neanyolchin inendet ko kome kityo. So ko kingoit anyun bichu koit kap Pilato kotebe Pilato icheket kolechi okikyini ne chichi. Ko kingoit korok taitab Pilato keker ingen ngemutu sinyen chi nechelesos ko kakebirobir kotogu chichi ikere ile ngo chichi man konyolchin ku chi neya chichi. Mi chi ngabiro sinyen ikere ngole nguya chichi ngokorom. Lakini akile kingoit Jeiso taitab Pilato kolen koro Pilato korok inegei korok kasis kole koker tokenyi korok akole Jeiso ko ole kikapresentanegei Jeiso ko kitogu koma chi nekalelgei. Kotomo akot kemwa kele kalel ne. Ko kingotebe Pilato bichu kolechi okikyini ne chichi. Kole chichi konerekso chune kolechi tos ibwoti ile kangimutu chi komakakirwokyi kenai kele chichi koyam kikikyi. Kotebe kole kaneke nokikchini chichi. Ko kimwa icheket kole inendet korok kokomwa ng'alek chechang ko kole weritab inendet nekikiil. Akoboisie komwoe kole laitoriat. Abwat as eng yuto ko kingoker koweny Pilato komanyorchigei. Kotebse Pilato komami kiy nekinyorchi Jeiso. Kolechi angi ngomami kiy nekakerchi chichi. Ngotko konyoru akwek kole kolel chichi kolya morwokchi kalya somutwa. Kolechi kakiker kele kokirwokyi man kokakesich kunoto ako eng ng'atutik chekibo betusiechoto icheket ko kimukomuchi kokikyi koek inendet nekikimutyin Pilato asikotil kesit betunoto. Ko kingokakoro Pilato kole mami kiy netinye chichi lelut age tugul. Kobwat kolechi ngobunu chichi ege Galili. Koi ango Galili komiten magistrate age ngomi Herod. Ngomutyi chichi Herod amu kotil kesit amu bunu Galili komakitwoitoi kimut Jeiso akoi Galili kemutyi Herod. Ko kingoit ko kibwat akine Pilato kole mara kokaikeit nguno amu kikakosirgei Herod ak Pilato kole mara ngayokte anyun chichi korwokyi Herod ko mara kobit tilyandit nemie sikobit kekosyine ak Herod sikeng'ololse betusiek alak chebwone. Ko kingimut Jeiso akoi taitab Herod ketoi anyun ngesoman eng yoto ko ketoi bichoto komi taitab Herod komwaita kora koleito chichi kakemutu. Ko kingokas Herod ko kiakokas boisionikab Jeiso kele kikonyaa biik chechang, kikong'et akot chikakobek. Ko kingokas Herod ko kikakokas boisionik ko kibwoti as kole ameche aro ko kikose kole takiro chichi kikwai kwang'utik chetechu. Ko korok kokose kole kokasoti kole mi chi nekakimut kobwat kole tos Johana, tos kakong'et Johana amu obwoti akwek kole ki inendet Herod inendet nekitile kebar Johana. Ko kibwat kole tos inendet lakini kingonyekemwochi akobo ng'alekab Jeiso
Ko kora ko kingochungusan akot akine komanyor kiy nekimuchi kokikyi Jeiso. Ko kingotepse Jeiso tugul kotebe kole tos ii laitoriatab Yahudi, ko kisis Jeiso, ko kitebe tuguk tugul ko kisis Jeiso, momi kiy age tugul nekimwa Jeiso. Kot konerech akine kole ye ngomami kiy nakerchini chichi. Kokile kichurachur inendet akolokchi ngoroik chekararan akowekchi icheket kolechi momi kiy naker eng chichi. Kowek kokeny bichu kai, kowekta Jeiso kokeny kemut, kebiroti kelyochin, kiwekta kokeny akoi kaa Pilato. Ko kingokwait kaa Pilato as kokeny kole Pilato kokakorwokchi chichi, kane akine tokomi eng chichi. Kotoi Pilato koro akakonerekso bichu. Meche inai ile Pilato eng saini kotasapos kolya kwek kotya Jeiso amu kakoker inendet kole mamite kiy nekakolel chichi. Ako tuguk chekakoro koker kole bichu icheket chetinye komeche kokikyi chichi kole kebar. Konger Pilato as kotepse eng yu kotokotepse kole ngototatebe chichi konerekyotin bichu. Komut Jeiso taban akolechi angie mwowo ake eng iman. Tos ii laitoriatab Yahudik? Ko kikochi as nafas eng yoto Jeiso. Ako ngesoman eng kaitet Mariko, is it Mariko? 15. Let me see. Mariko 15 kaitet 6. Inyorchini kora kaitet 2. Ya, kamwa eng yoto kale kicham kotyokchin Pilato biik kimonjororiot agenge eng betutab igorta. Akosom ichek kamwa yoto kamite kiteb korok, mi yekimwochin Jeiso kolechin baunatenyu komobo ng'onyuni. Is it verse? Kataune 2 yo kotebe kole Kaitet 2, yes, kaitet 2. Akitebe Pilato kole tos ii laitoriatab Yahudik? Akiwolchi kolenchi kaimwa. Akitam inendet isik cheechen eng tuguk chechang. Akitebe Pilato kokeny kole mewolu kiy. Ko yoto ko kikakisoman eng wikit konye. Lakini memwochin Jeiso kole baunatenyu komobo ng'onyuni. Ko ki a threat, kibwoti biik kole a threat Jeiso eng yoto, lakini kimeche koborchi Jeiso kole a threat nemuchi komeche baunatet konam. Lakini komwochi kolech baunatenyu komobo ng'onyuni. Ko kitestai kotepse eng yotok Pilato komwochi bichu kole mami kiy nekanyoru. Eng yotok kotokotepse Pilato Jeiso. Konyonchi malaikaiyat kemboi kwondab Pilato. Akoborchi tuguk tugul chemakwokis. Koborchi tuguk tugul chemakwokis eng Jeiso. Ngisoman eng Disaropages komwae akobo olikinyonundo malaikaiyat konyonchi kwondab Pilato. Kiborchi meetab Jeiso, kiborchi kwendi ang'etienyi. Ko kisirchi a note kwondab Pilato akolechi metwa chicho matinye ng'al. Ko kingosoman that note Pilato konyo tai akonyokolechi bichu akotabon mising akolechi bichu mami kiy natinye chichoto. Natinye Jeiso. Eng kakikyinet notinye tugul ko kanyoru chichi ko innocent mami kiy. Atyo kobwat inendet as kairo eng yotok ile Pilato nguno komeche siko compromise amu tinye ine kakoro kole mami chichi. Ko ngakakenyor chi nematinye lelut kelyochin akwek kityochi. Ngenyor chi nematinye lelut amu nguno ka inendet netile kesit ko suppose kotya chichi kolya akwek kwechigei. Lakini eng yu kotoi as ko compromisean. Kile ke compromisean kele ne eng kalenjin. Kotoi as Maru kemuten. Kale kititi. Kotoi as kotiti inendet as nguno mameche kometo Jeiso eng yu. Lakini meche kole kokasyi ngolen kole kotakasyi bichu ngolen kole komameche kometo amu kakoro kole mami kiy. Ko ki ing betusiek chotok kingomitei igorta nebo Pasaka ko kicham kityochi kimonjororiot agenge. Kekase eng yotok kole kakesoman eng kaitet 15 kasoman kokeny Marko 15 kaitet 6. Kale kicham kotyochi Pilato biik. Kicham kotyokchin Pilato biik kimonjororiot agenge eng betutab igorta nekasom ichek inendet
Ak kimi chito age nekikikure Baraba nekiratat koboto ichek chekichomsei icheket chekikarumis. Kengen kele kimonjororyondoni Barabas kakile kibo kwong'ut. Kiibwat kikakwai tuguk chekibo kwong'ut kingindoi kerote inendet ko kiiywei biik. Kikakwai tuguk chekiiywei, kikakoboris ak kiyai tuguk chekimokonyolu. Ko kibwat as eng yu Pilato kole ngotamwa aibu kimonjororyondoni ko wasis amu kikakoboris ng'o netokomoche chi kotokonyo street kotokonyo kemong'chini kabar biik ak chi ne kikwai tuguk cheyachen ngotako nguno angen ale ngotaibu bichu oeng akamwa Jeiso ak Barabas ko of course akoi kele otiakwech Jeiso amu melen kiakobar Jeiso melen kiakwai kiy. Koib as kolechi atiakwok ng'o? Mi Barabas eng yu ako mi Jeiso. Omeche atiakwok ng'o? Ko kiwokyo bichoto kole kimeche Barabas, itiakwech Barabas. Koteb as kolechi kwako compromise kokeny anan ko titi kokeny Barabas. No, Pilato ing yoto kotebe kolechi ara ii Jeiso ni omeche aliochi. Komwochi bichoto kowokyo icheket eng sautit neo akole ikartat inendet. Kekose eng yoto kele kitoi koun eunekchik Pilato kole manyorchiki chichi ako kikoito inendet kelioch inye kekartat. Ko kimwa bichoto kole akot ndakaikonech itiach ko ngotebi korotikab chichi barakunyo, ngotebi korotikab chichi eng barakunyo eng lagokab lagokchok ak mochokoronikchok amu kimeche eng oret tugul. Tebutiet netebe lesongoleni ne neimuchi kokirinden yekabit kachichit eng biik chechang, yeimi eng biik chechang ak ikikchin kiy ko ne netos iyai? Tos mi chi netos kotes eng lesonit notok yo? Ko mami atache mwalmoyot nerubo. Karibu. Kongoi Eva. Bas chamanikab Jehova ongebe kebeberta nebo Jumatatu nemwoe yoto asikarik kobirchin surut Jeiso akolechin kikotin laitoriatab yautik. Kakeker ing yoto kele kakimut Jeiso akoi kapkirwok. Ko kit neo ko kakonai iman Pilato kole manyorchigei age tugul Herod nebo lelut chichi amanyorchi akot akine. Kou yo kemwoe ba kocheng kiy nacham kokure kirwokik technical technicality kole amoche akochi nesamis ak chichi kararan sikolewen ichegei pass aeku off the hook ko ma anyoru kole kamoche atiachegei acha keib nin samis kaya ko extakak ni kole ara saliochini kele chi karta ko kang'ololchi setani eng malaikaishek kyik ndakikikerei ko kisersereni yoik eng yu kochute kolyochin kolechi ngot ko mekikyi chichi ko kikyin alake aityo ko mutai kele kune kakiyan akinye ng'alekab chichi ko ngeit olin mi Kaisari eng olin bo Rome kas kerebenan ng'echeret nebo gavana ak iwe gaa ibwoti karit Mercedes na kocham ibunoti allowances chocham konyoru lagok ak chepyoseng'ung bendi choto iwekere ibwoti olin ng'wong olin koker chito kole tumde bosiek iman asatyo kole isi korok ko kakole bichu ngobunjechen ak lagokyok ngokisi so mabate ngalen kakole bunjit urwochi man kole ngakoite chichi akosomchigei bichu atya si kanya kong'et chi komae koreben ng'echeret nyu chibane araroti bongen sole kobunoti morere kityo kochorgei chichi nguno ako koun eunek eng yu lakini eng kabwatutik chi ko kikere Jehova muguleldanyi konai kole kekoito imanda keng'emang'em asikobit kosobe matonone imanit akot eng chekinyolili chematinye tuget age tugul. Tebutiet nyu nito ale akot eng achek ngot koit chi
koi kondo ini kap kasi ang nang na agigere ji na sakara kotos tono na imanda ngot kama jawat patum tapos yugu anani metoi ko ila gorare uji nang ka bigere ko kagbir chi put negere ile put anang ge bor ye lakwa anang ko je bioso kotos tono ni gargong ingel ngap kolenji da that is none of my business kamuta giwe kinagai awan gape di taku bireji ya biasa ni anak buah abri lakpen misin ko kita malagi nyokota gele no ye aku bersumma ko betu sia juga len jitol we mata ata gro ko kya ga jita gundu gi gorare ko guna ko tugu kya ga ibla to ko tos nga po ke ya je ga agile na pana gile ibla to lagi ningaje me gide gure ingeresa bystander effect Gapoi kigere ko challi jito anana ko ke bor ye lakwa nange supwani lagi ko mi bikke to non do sunya taw gere kole na masuko sarano magne suko sar jitage kole jito kol suko sar ni nage akoy ka bisa ko ke bar jito kole jito kol ni suko sarage lagi ko bit jitage ngene ka to non ko buane bi lagi nyo jito ya ta lagi mi gene jitage ko to malia tage ne miu igere ile Kam nila ko cham tabilato amu kam maja ko gai bi suko bai tu bi ko gai tas ngu no ko gila king gor yet ne biri narus atya gila king gatiet ne bagato agi nda jimbetit agi jaje siarit ne gi mio ke ai ke lo la historia tatya jo gutu nyu ako tayo ngu no ko le ikatin la historia ta biautik dane bri chusru la dam ke bire suru nin gele jina fande agong age tu ko nyawara sengap kerebe siare ni age kure medit oge kure medit ko to chut ko to meditorit ko to agorong ke koroti age bir korok ko sa ko nun la batai amu gibire charity ne ke aginde in kari anang ko juba ini nenge kwer ko le ko chute juba ini ko rit nge mus ko le ko musum da banye Yujib komo. ujeb komon ujeb komon pa jak kan bor to togol konguna ko gam ya ga guna to ki lok ngoro iki amu ge nye ko jam ko giro mane ko gya je ne ko kongu ibira guna to atya ge ginda murto yot kala ajin gor ko ka ge konge tuchungai ko gin amu rire ge ne gitinge yahudi ko giga esha yahudi ko laja mo aji guna to ki lok ki du goroi lagi ne ginya ki lok ki goroi ko ara te goro tiktul ko biri tung goroi ja awe ge nam baraba ngore in China ki bunu ole nyole wa Afrika ole Libya ko to sumnyon mo grene ko loji ki murto yo lagi ne onya ge mut nyo ta sum no ge bira ge jote awe ase ari garbu pokolo je gi bira nyo to ko te butien ne gi kwongenyu ko gam masrinde ne baleson gole egut ne engoruna na to bogo igi yetun waktos chun gole jo tyakwe ba mejak lago kyo ko jo tishe junyu ko meta pilato go niune lagini egut ne engoruna na bogo igi yetun diger go joru gai intelu na ten ba sango ko je tukul chagi sisyo kal tolin chau pilato Jadi waktu sekolah kepunjai ngogi, aja tukul jadi karta tenet, ko bercik cumari, ko tun kere ko joru gay, enggak senggut. Ko bata Pilato negi, kingaji nendet ako cota cot, aku lejena segari ko gutun ko bercik seru. Tapi aku gaji korupta ne basiari, ko perembetit. Hembe tuna to ko tuna gurire chebo be kap kom gile niger ko nyone abwa tole angaje kemana jibro indage onga bi ke jote jesu ya ngeta ke gole si ko nyale le cristian exinye gole ingeti le kyo gen jesu gigale jesu ka ba te pa gure lagni onge tu bi le ja aliao
kole maitita olini ngetitoyo kikwalda mbaret boyot koe mayek kole nguno kowek kobetis kole bolendo ine kole nguno le kwaldat mai kuma ya ujumi kipsengwet kole tamanap kolwoke kaidi kaeng sikotoi kwak landi ineno kikoekeny matakomuch konyo lakini ibwat betut yetun chorgei ak chombilisionoto ko ngap koit chekichotei ibisis ak nyakirori ile yam kakoromit chichi mile biich mising lakini kiywei anan kiywei kemwaite logoiwek chemiachen anan koek atebeng'ung kakirinda atebetab Jeiso mataimuchi itonon ibarte eng atebeng'ung nekararan anan ko neregekuk anan ko leskeita anan ko kolkolyet neitinye kot ko matakoker biik Jeiso kiyoe ne eng karonetet yun chorgei eng kipsengwet kounotok kimuchi kenerekyi bichu ichegei anan kerorechi lakini ing achek eng boisionikchok ak atebenyo kou ne bandanyo tos ibortoi Jeiso anan kibote Pilato nekilen mongen chichi boto Petro nekiyesio lakini kikoi kowek tos ngap komi boroindo ne ngap kiune eunek nekatokimwoitoi kelen bo iman Jeiso kit nekateb sirindetab lesson eng yo kokeny kokateb kole ngiker kit nekitestai eng yotok ko kingochotisie chun ko kachot eng ng'alekab kolen kikotiny laitoriatab yautik ako kutung'chin lakini eng betut yetun chorgei ko yotok yekutunyi chetililen atyo kotoi korwai kocheng tulondok ak rwandosiek ak kebenonik tamanab kouny icheket eng togetab inendet nechorugei eng kipsengwet kolen ateb ale tos melech ne tos ne nekonech tun makiker kounotonotok ak ketonon keng'ose eunekchok kekere kipsengwet kelen nitok nekikikeni nitok kiptaiyat nekikimwowo tos ngap koit boroindo age nekakiywei biik kot kemete Jeiso eng kotoretech Jehova biikchok asikobit ketonon eng iman akonyie nyikanatet nebo chomyenyi nebo kit nekiyoiwech eng murtoiyot siketonon akot eng betusiekab pichiindo akemwaite yetunotet nebo Jeiso asitun yechorgei kebote chetun eng boiboiyet ak ng'erekwek yekilosu Jehova kelen kakoit nito yetindet nekikikeni nito somenyu eng kainetab Jeiso tos mi ng'olyo netese chi anan ko tebut bas ko ngot ko mami chi netese asome sikobit kebe kebeberta nerubei kotoche mon boyo nerubei Kongoi Pastor mising. Kimi kebeberta nebo koeng kasi. Ketesetai yotok kimurtoiyot. Ngebwat akobo kimurtoiyot komo ng'olyot ne nyumnyum, ng'olyot ne ui. Eng Mariko 15, 21 akoi 28 akoi 38 ko ng'olole bandab kimurtoiyot nekakekas eng kamdoidet netai anan ng'ololindo netai. Kakobek rirenet nekitekeriren Jeiso. Ki Jeiso eng kebeberta age ko kikikonyiti, kikimwoitoe chemiach, mwoe kele weritab Joseph, ketekemwoe kele weritab Jehova. Lakini nguno kakoit kasarta nekakopcheitagei ichek chekoingen ak chekokose konamgei yautik tugul. Ingen ile yekakoit tiritit sobet ak kekikchin taban ak kekikchin inat yun ko choronokuk cham omite tugul komweisos sing'etu kityo. Kakong'et Jeiso weritab Jehova inegei ako makomi chi netokong'olole. Chepyosok kocham kosubi ko Maria Magdalena ak Maria kametab Jeiso ak Salome ak kwonyik alak chekocham kemwoe akobo Jeiso kemwoe tuguk chemiach. Ala malaikik 12 kokoyesta cho kokoba taban chitugul. Judas kokokwane bandanyi kokong'wekta weritab Jehova akokwo. Petro nekitam kotokokim kokosis kong'et Jeiso inegei kotelel. Yekong'et Jeiso inegei koteleli
kokaker meet. Konamgei tisik ak boisiekab kanisa chebo Yahudit. Akocheng korot. Ingen ile yomeche kendeinenat kechenge korot nekiwirinin nesamis ako neng'wan. Ko kikocheng yebo ui bichu. Kikocheng barasaik, kochenge tisik, kochenge biik tugul. Ingen setani yomeche kokartatin kochenge kit neng'wan ako nebo aibu. Tewernat kabisa nengomwa chi komakotese kotokomoe. Kilen kikwai not. Angot maiyai kelechini kikwai. Oroni Jesu anyun kakoit eng kegutab ng'wonindo. Kenam inendet kemuti Pilato. Nguno Pilato sinye nekang'wanit eng inendet amu katelel Pilato akoik inendet kirwogindet nebo let. Ing yun kolen kotokakuskong Pilato eng yu kobotoni len boisiek botondos serunek ak kutuswek. Ngemeche kele ngwon. Asikarik kokeni chebo Romanik kito nakimwochi. Kakekon kimnotet kale kwo ko Pilato yetokomite kouyo mon ale kikoinyi ko kibo korofa. Kayai kirwoket akowir kartasit ing kot kakayat kurget kityo kowirchi kolecho tap kosoman chun kakirwokyi kolecho kartat. Kakwo Barabas nekibo kimurtoiyot nekakekas pasta kele kikisir barbaret. Yakesir barbaret kobutyi Barabas. Kole nin matin korumindet nekoyai nekomokong'etu chi. Ingele ki Barabas akile kimoe otutosi oret agenge ak Barabas ak ing'etu. Ki chemosi nebo chi. Nengonamin katit ko dakikaishek oeng ile ng'ap kokiwe. Kirumindet kabisa nekimokoche chi. Nekikingen kabisa kele mokibune orani. Aking'irtiti chito kabisa ng'etye katit komong korotik. Kole kakebare chi ko king'ung. Kimotobune chi oranat. Barabas ko chi nekiyek ng'wan. Akikakirwokyi inendet. Kokimach ko chorindet. Ko ngiro pichait anyuno igere mito nemi eutab tai ak nemite eutab katam. Mi Jeiso kwen. Kakekartat Jeiso nguno ngisomanate 21. Kale ngibwa boisiek mi gasoman eng bukuit 15 koit 21. Ale kinam eng kimnotet chito nekisirtoi. Kakomwa pasta akobo chito nekisirtoi. Chi nekasirtoi bandanyi lakini kakwong kole nee netesetai eng yu. Uyo kibunu banda age. Simeon nekibo Afrika. Emet nekure Kurene. Abwoti ale mwoe biik chechang nekit Libya. Eng Libya eng Afrika komite tabanu murot yun ngeker konekit keba Egypt. Kenam chichitok kale kwanitab chichitok nekikure Simeon ko kindo kwandab Alexander ak Rufus. Akibunu icheket olda age nebo emet age. Kong iboru kole kimokoboe yutok. Kale kenam kelechi chop akelech nam kimurtoiyot. Yetokotangoi kele makomi namna. Toret. Ko kimurtoiyot ko nyigis netya. Kimurtoiyot ne nyigis kabisa. Kakebir Jeiso korok. Kitindoi Yahudi, kitindoi Romanik kipchoritit nekikisake somok. Kipchoritit nekikisake somok ko kimi katok chekimite tayun chekikisake. Nekingekurin agenge kabisa koname borto, name banyek. Na ile nguno kakeyeki Jeiso ngoroik. Ngire kabisa kotebi chungai. Nemotindoi ngoriet. Ngekurin nguno agenge kolechi koname banyek. Akinai ile Jeiso kimelen kitindoi borto neo kele kichi nekinerat. Kipsakitya chi nebo chi nekiribe Mungu amu kimokwomisie kou biik chun alak kemuche kwam amitwogik konyil agenge eng betut akomi ong'atet eng Palestine. Lole asista nebo kwong'ut. Kibendi banda age eng yun ak banda age. Kakoyesta yun tugul kong'et inegei. Ko akile kisar barbaret akile kikeibe ngoriet ngele ngorietab Jeiso nekilochi ko fundiyot nekinobei
ko kimo ko mi ingel ngoroik chu chok chu kilochi chu komuchi kotindoi likikinomie. Ngorietab Jeiso kimo kotindoi likikinomie. Ki chepchorta nengende metit kole kochortogei akoi koi. Kale koker biik ngorioni kole ngoriet ne rahisi. Keser barbarek kecher nguno ngoriet ak keser barbarek kele ibe asikarindet ngoro. Yakenam Jeiso koek inendet property, koek road nenywa nguno pa asikarik. Kakeondo Jehova asikarik. Asikarik nguno chebou. Ko ngakeboun maimwoe angot ng'alalet iting'ololi makokasun chi. Kinai inye chi nekakele asikarik akenamin akele bo asikarik komaibouge. Maobouge Jeiso. Kakoit ingekut neng'wan. Keib ngoroik netakikereri kebir kele makikereri ngorietab Jeiso. Keser berberek koib asikarindet age. Mwoe biik alak kele kingoib asikarindet ngorioni ipkokonor tun kaking'e betut nebo Jumapili akile makingen lekiwo ngorionoto. Ade kicheng ne ngorionoto matokonyor. Akilasegei kole kanyoru amu kakeser barbarek kokoi ip ko ngorionoto amu kakondochi asikarindet. Ko asikarik mugulelwekwak komakotindoi rirgei. Kekirtit Jeiso nguno kou sirutikab Jehova amu ngisoman eng kitabutab Johana 20:24 akoi 29 komwoe kole kingemut Jeiso eng oret age tugul kakebir, kakoistogei korotik eng bortonyi, kakebir, makomi kaotik. Angan kaotik chekitindoi koite kot kowalak kaotik komakomi amu beek chemi borto. Ko betut nekakobek beek eng borto komong'u korotik. Ko kakomong korotik koboru kole kakoit mwisho, makomi beek chemite amu korotikchok kochang beek. Borwekyok ko nekit 75 anan 85 eng 100 ko beek bortonyo. Ko betut nekakebirto borto kabisa makomi maing'ete kong'et korotik, ko korotik chebo let. Kot komi chi eng ng'ony eng biik chekikosopcho chekikomong kaotik che korotik ko Jeiso netai. Nakatakomong beek kole che kaotik ko kakoi korotik. Koi korotik tugul nemaikere toget. Koi korotik amu kakinde katiet nebo katok. Kerute komong beek, makomi beek kakoi korotik. Komong asikarindet age nekitokolen kamami ngachamcham chi angotit nyokotorie karasta kole shup. Angikas ngot atindoniot nekakile kichi kiya konda age. Kicham komwoe biik kole kimais ko chi nemachun ngiker konda ko kimining'it konda kole nemakertoi kidogo. Kale kikotor nguno chichi kai akong'us kole ngotit kanyinet komong korotik chikai kotiny kondab asikarindet kai. Kole asikarindet taberberike eng yu akakerte koelgei kitikin kole koelgei akwo taban. Korok kakokerto korok kole iman anan maiman. Ako kiro biik tapkelen keker kondain kakososo. Ingelen nguno kabit kipyaket. Sistos biik, kwong'e biik, koruni Jeiso kingirtiti. Kimwoitoe chechang kele kisoru alak. Angisorugei. Tap keker konyo korok kelechi akekerit kele tamamwa kole ng'o nekanam. Kinyalilat biik Jeiso mising ng'alalet neking'alal ak ng'wonindo nekinyor ko kinyor Jeiso meet nemami chi nekikonyor. Nitok komwoe sirutikab Jehova kole melekto meet, melektoab tengek ko meet. Nami Romanik 3:23 kaistogei torornatetab Jehova ak 6:23 kola Jeiso milet nebo tengektoab ng'weny. Kito nekiyae Adam kolelach chinye nyokokes Jeiso nguno eng kimurtoiyot. Kimurtoiyondoni ko mobo Jeiso, kakoi kimurtoiyot nebo bororiosiek tugul. Kaek Barabas nekikoito kimurtoiyondoni ne achek chekiyoni Kristo Jeiso kenyoru katiaknatet amu meet. Meetab Jeiso bikyok ko kilach kiyayaudik iman ak Romanik kebeberta nenywa. Eng tugul ko kimeche kobor Jehova
sorunetab chi. So ngimurtoiyotab Jeiso ko katiaknatet nekityoche kiptengekik tugul ak konyor katiaknatet ake tugul neiyoni inendet. Kimi kiy nekiung'at eng meetab Jeiso. Matin ko ki Jehova inendet ko nyumnyum kibor kole kakikartat Jehova ak kakikartat chitondit nekimiten Kristo Jeiso. Tindoi Jeiso kebeberwek oeng nenyekekose eng kasarta age nebo kanetishet ketoroti kele kilach Jeiso tuguk oeng. Kai bortonyo achek kiptengekinik ne melektonyo ko meet akoi murtoiyot. Konyo Jehova akine sikoik iman kamuktoindet Jehova konyochi kat kiptengekyot amu kiptengekyot ko kikolel ak kikobut ng'atutikab Jehova. Komami or age tugul neng'oe Jehova ipkoek korok netai kesuldae ng'atutiet. Ko kasuldaetab ng'atutiet ko meet. Nikinyo kome Kristo Jeiso nemami oret, mami shortcut noe Jehova sikonyochi kat kiptengekyot. Macheng'e Jehova kole oye ingeboisie kebeber ake sikesarune chi meet kityo. Ko kisuldae Jehova noto woche Jeiso komwoe kolen Baba. Kaboisie ng'oliot Aba. Melen kaboisie ng'oliot Baba naba gaa. Kaboisie Aba ne sorunindetab ng'ony. Kobang Yahudik ko Jehova. Katelel Jehova ngap kirwok. Kokase ng'wonindab werinyi. Mamee Jehova meet eng kitab chi. Chito nekime kimurtoiyot ko kende sei Jehova kole kakosulda ng'atutiet akotiagat. Nemutai komakotebe oindet kolenin kikiyai ulanguzi, kikiberber Jehova eng meetab Jeiso. Kiyachech Jehova makutietab meet ak tengektonyi kokes. Notok mwoe sirutikab Jehova kele kikole ngonyoru kwondo kosusei ikwere metit. Ko kweretab erenet eng yu ko kikwer setani nebo let. Lemokoi takong'et setani kokeny kwai kaberberisiet akobo chi. Meetab Jeiso ko kisuldae maketab Jehova eng kakesunetab tengek eng chi age tugul neyoni Jehova ako neyoni Kristo Jeiso konyoru kamang'unet nebo sobondab koigeny. Meetab Jeiso ko meetab oeng. Maik ruondo no kilen kasirto chito kele kamerane ruondo ko mutai kong'ete. Meet nekime Jeiso kobo koigeny. Notok amune nekiib besundo nebo tengekto akobo achek. Nitok ng'oliot neoo mising amu yutok nebo ingekut climax nebo sorunetab chi ko kimurtoiyotab Jeiso. Yutok nekone kamang'unet sikenai kele tos mwoe ne Jehova akobo achek. Tos tokomi kiy nemae Jehova sikesorwech. Tebutiet neo nenyolu ketebekei kele tos mae Jeiso tuguk chenyolu. Pilato nekip kou neunekyik akole matinye korotikchik koman kole Yahudik ngotinye. Kotya Yahudik chekibet. Kele kibet Yahudik eng Germany. Luget neo mising. Milionishek 50 amu korotik chekichekamwa. Ingen ile ngemwa ki eng birchinet ak ngemwa eng ng'wonindo koekinige. Kotorete Jehova kokone kamang'unet kele kimurtoiyotab Jeiso ko katiaget nebo mugulelwekyok. Tos mi chi netokotebe ng'oliot? Atesei. Kameche atesinyo kidogo akobo askarindet. Kai kangonyone askarindani sinyen kole ngosike komatakonai kole kisike iman amu kibor ing yotok katuyet nekikon Jeiso kingomi kimurtoiyot kobor kanyoiset ak sorunet. Kakosor chichi akonya. Matin ki inendet kingole mi inendet ko kikere kole ngator kokas kidogo ngototokosobe. Lakini ko kitoi korotikab Jeiso chekibishi konyekyik konya inendet ako kobor korotikab Kristo nekinyo kakotartegei already kobor sorunet nekikakosorwech Jeiso ak kanyoiset. Kongoi. Kongoi mising, kongoi. Katai tonetindet rubei. Kongoi eng boroindo nekenyoru asikobit kinetkei
Kitesetai kora kinetigei eng betutab kosomok kasi nemwoe kolen kobokochi kwanda. Kange kekas akobo kanetisiet nebo kanetik chekendounenech kong'ololwech tuguk cheechen chekamwawech koborwech biret nekikibir Jeiso ak tuguk tugul chekikiyochi. Naile kong'ete kosolung'ut kong'ete kwang'wan kasi tugul betusiek akoi komut kasi kembout tugul kobune tuguk cheechen king'irtiti kekwertoi kebirei kelyochin. Ak eng sait somok eng sait somok betutab komut kasi ko karon kero kemustae king'irtit kwo kikartat eng murtoiyot kale koite 25 eng Mariko 15 kole ak kikartat inendet ko kaek sait somok nebo karon kekwerchi kimurtoiyot. Atebe kasole kasi kele kobokochi kwanda ko kabitu ndano ng'oliontoni kilya sikobit kobwat Jeiso kole kakobakakta kwanda. Ameche iro akitebegei iker chito nekekartat kong'etege sait somok kosobei nendokisong'ininen dakikaishek 5 kityongon eng ketit barak nekanamin anwet kitikin ko amameten chito nerotei iwochi ilen otiacha achorgei. Lakini ni kaikartat sait somok kekwerchi kipchumariat nekanam kityo kipchumariat nekesong'inin melen kole kikeras inye ne comfortable netepche kolen katebioke katige komie aja kisong'inini kole kisong'inin eng murtoiyot ko kisong'ininin ak kitebon komie kotuen keterchin kikisong'inine kipchumariat keldo ak eut kisong'ini kong'etege sait somok akoi sait 9 kakiuye ko chichi mame kong'etege sait somok akoi sait 9 kome saishek 6 angot ng'oine kokame kursire kakobakakta kole kiptaiyat koach Jehova kole chekaibakakta saishek tugul kotekemi ng'o amune amu kisis kipsengwet asobet kosulda maketab Jehova. Kasoman eng yu kaito somok kala kingoi sait 6 koimenit emet komugul akoi sait 9 kaikartai sait 3 saa 6 koimenit ng'ony ngabikas chito komwoe kolenin kongwa ng'olionton koi katuit emet kobetun ilen katuit emet nene kakatuikitu kabwatutik makomi namna kakobet kole ne nerube kale kituit emet kale kobetu ala shai netya katuit emet eng yu literally ne makolu asista eng saa 6 bet koimenit emet kole tirmis kero kale kale koimenit emet kale eng sait kale ak eng sait 9 kotyo Jeiso eng kutit neo kole Eloi Eloi lama sabachthani kale yekiwech kelen Jehova nenyu kebakakta amune ak ingokas alak eng chekitonondos eng yenekit kole kero kure Elija ak ilabat chito age konyit siki sibonjit akonde tekat akokochi koe akole ingotebe kounotok ongeker ngonyonei Elija kochore inendet konyo ng'ony kale kotwek anyun Jeiso eng kutit neo akochomchi tamirmiriet kwo kingochomchi tamirmiriet kwo kaito 3 kole kikerer anget nekikiyoiye hekalut kwen koboch barak akoi ng'ony ak ingoker kiptaiyatab bokol nekitononi eng yenekit inendet kokoito tamirmiriet kwo kounoto kole iman ko weritab Jehova ji kangoa Jeiso kole Eloi Eloi lama sabachthani yekiwech ko baba kebakakta amune ko kakas Jeiso komi inegei
kakas nyigisindo nekala nebo tengekwoki kyok tengekwoki ab ng'ony komugul kola nyigisini akoker komi kityo kakobakakta kwanda lakini tos kibakakta Jehova kele achicha kisir kipsengwet asikobit kosulda tetutiet nebo sarunet nebo chito akobo inye ak ane ngiro kit nekenete lesson asikobit testai chemi soman kokeborwech tilyandit nemitei eng kabatisanetab Jeiso ak eng rani kikortoti Jeiso kole kikergei tukyu eng oret agenge kesulda nin kosuldaeni kingobosonishe Jeiso kibosoni Jeiso kobosoni Johana ko kinyokomwochi Jeiso kotebe Jeiso alamalit komeche kokakoit kasarta newendi sikobit kikartat inendet anan kasarta nebo meenyi kotebe alamalit kolenji tos omuchi oe eng kikombet netun oe ako tos omuchi obun kabatisanet netun obune ko kale king'olole akobo kabatisanet nebo meet king'olole akobo meenyi ye nguno kekere kosulda ng'olyondoni king'ololi Jeiso kole tun abune kabatisanet neuni nebo nekitebe alamalit kole tos omuchi obune akile alamalit kimuchi nekingiro man eng alamalaik chechang chab Jeiso tugul ko kibun meet eng ortinwek cheterchin kale kikur Elijah kuyekole nyone Elijah korok akinyomwa Jeiso kole kionyo Elijah kikondoi ai kosuldae kele kobwoti kokas bichu kukure Elijah lakini kingibatisan Jeiso kokale kiyatak kipsengwet akochorgei tauni miriet akotwe kutit neo kole ni ko weritnyu chamanenyu abaibai mising eng inendet ko kingeng'etin kinde Jeiso katwek Jeiso eng murtoiyot barak kale koimenit emet kale ak eng sait sokol kale kobetak anget nekakerkeit ak kinyayatak kipsengwet akochorgei tamirietab Jehova eng oretab cheptuget kale ni kobetak anget nekabetak kokebor kole kakokeskei boisietab hekalutab ng'ony nebo tisenatet ako kakoek tisindet ako tiseiwot Jeiso kakoek koroshiot nekakikoito nguno kakosuldae kitabutab maonotetab Daniel 9:24 akotestai nemwoe kole eng kwenutab bukit keiste inendet neilak kakosulda ng'olyondoni eng kasari asikobit koek tiseiwot nitok ako tisindet neibe tengekwoki ab ng'ony komugul kale ako kimong kutitab kiptaiyatab bokol kole iman anyun ko weritab Jehova chichi kobit baornatoshek chekergei ak baornatoshek kikabit eng oretab kabatisanet kingosis kipsengwet chamenekab Jehova komaikochi anan kikochi Jeiso kokas kuyo mite negei lakini eng iman ko kimitei ak Jehova ketebe ketebutet anyun kekere eng yutok kito nekibit kele tos ngap komi kasarta nekakase akichek kuyo kimite achegei akikometei Jehova tos ngap komi kasarta nekekase kuyo kikas Jeiso kikortoti kokere sanget akomi kityo kong'et saishek lo kosong'ininsei akoi kokoito sobondanyi eng sait sokol yeityo nyikichoras koskoleng'utab komut kasi notok Joseph mibare Matea nyokokonor kong'etin kekere saishek lo chekichang kosong'inini moitaito nekitindoi tos ishi ketile maket keserendoni eng banda yekekas kuyo kimite achegei anan kimuitei saishek chechang cheu cho kimuitei akot Jeiso kong'ete kebirei saishek chun tugul akoi nikikortoti komi barakutab kimurtoiyot akoi kokoito sobondo ko saishek chechang chekimuita tos kimuchi kemuita akot akichek kekas kele uo kimite eng kasarta nekimi achegei ako tos kikas kasaratak kale ikas kouye kabakakten Jehova kale komeiywei kale mwochi Jeiso kaimutikuk amu kasei Jehova ko kikasei ako kimitei ak Jeiso eng ekosiek tugul kokot akachek yekitinye kaimutik yekitinye kasarta nekase kuo kakotuit ng'ony makingen kele kiyoe ne nerubei kokale meiyweisie amu tom kobakakten Jehova
ako mito koboten mwochi kaimutikuk mwochi shitaishekuk amu ingen muguleldang'ung. Kale ibwat akobo tuguk chekikwoun ak iker tuguk chetokotestai kwoun ak itiegei kaimisutik chekikonin Jehova. Kale mabokoktok egoshek tugul. Kale na mising kayanet neitindoi, kale tiegei Jehova egoshek tugul eng betusiekab nyalilda ak uinwekuk ak nesirei, ko kale makoi bakakten Jehova awendoun betusiek tugul. Tos mitei chi ne tos tebe ng'olyo anan ko netesei? Atindoi ng'olyot agenge akobo kapkorus. Kapkorus nekicham komitei eng lagokab Israel ko kanyokosuldae Jeiso ko weritab Jehova ak arwetab kejir nebo Jehova. Eng yu koborwech komie kole Jeiso ko kiek inendet arwetab kejir, Jeiso koek tisindet, Jeiso koek laitoriat akinye kowendi Jerusalem, aron nguno kaoek Jeiso arwetab kejir nekakekartat. Kaip Jeiso eng kebeberwek tugul ki age tugul eng chi. Namwoe eng kitabutab Efesoek kole kiek Jeiso tugul eng tugul. Abwat ole kiakeneti kele lesson neunotok tugul eng tugul. Neiboru kele anga meetab Jeiso ko kisuldae maketab Jehova sikenyoru achek tugul sarunet. Makomi amune kotekebirtegei. Makwech Jehova keyan ak kenyoru kamang'unet eng inendet. Amu meetab Jeiso ko kikonech katyaknatet sikeeku lagokab Jehova koigeny. Makebirtegei kokeny ako kekoito korosek kou cham kikoito. Kongoi. Kongataji mwalimu nerubei. Kongoi mwalimuinik chekakonetech. Ko kameche ateshi kityo yo kabo korire Jeiso kole kalya baba kemeto. Ko kakenai mising kele kimameto, kimi Jehova. Ako maker Jeiso amu tengekto nekikakolach inendet. Kikakolach tengekto kimakomite ki makinyor nakilen tos ilipan ne asikobit kemeto. Kimakomite kobate kele yani kito nekilipane ko meet nekingobut kabadam kong'ete nekikakimwa kele yekakobut kabadam komamite kiy age nekesarune amu kingobutyo kabadam kotyem kong'et kocheng sogek konap abwati ale kinap sogek kolakchigei kokinyo Jehova ak inyokolokchi kikure ne pasta ngorietab chepkejiriet kotuge asikoken kigen kokakoit kigenyo. Asikamagere Jeiso makokere Jehova amu ndakikayotchi Jehova koro amu tengekto nemite yu. Wakot ngisoman kitabutab Ibranik 12 koite 29 kolen amu Jehova nenyo ko maat neigesu. Ko ndakikatok Jehova koborchi togenyi amu akot ibwati Moses ko maimuch koleji maimuchi iker togenyu. Ko ndakikero togenyu akoche Jeiso saiyo ko tengekto ko kitobele kobeku ko ikere ile kimi Jehova yoto. Ako kiit kosulda kome Jeiso asikobit meet nebo oeng netakinyoru komakenyoru. Ko meet nekinyoru yu ko meet nebo netai nekitinye ng'etiet amu king'et Jeiso. Ko kebe kwang'wan kasi anan ko kikesu eng wikit kemeche kinetkei tuguk chechang ko kakeng'alale. Kibendi yu kekere tubetab Jeiso. Akekere eng yu kitabutab Mariko 15 koite 42 akoi 47. Asomani yoto sikobit keng'alale keyai summary amu chechang ko kakemwa. Kale akingoek koskole amu kichobet kinoto betut nebo kindoune Sabato. Konyo Joseph nebo Arimathea, chito nekonyitot nebo kapkirwok nekikeni akine baunatetab Jehova. Akwo ka Pilato eng nyikanatet kosom mustab Jeiso. Akikwong Pilato amu
kakome. Ak kokur Kiptaiyatab bokol kotebe ngo kakome keny. Ak ingo kakonai eng Kiptaiyandanoto kokochi anyun Joseph Musto ak ial anget nebo katanit akochor inendet akotae anganoto bo katanit akonde kiririt nekikebal eng koita neo akimilchi koita kokere kurgetab kiririt akikere Maria Magdalena ak Maria kametab Joses ole kakinde inendet. Abwati ale ingiro ing yu ikere uo kimi yoto. Kero kanyo chichi kekure Joseph. Joseph ko kiboto bichu kibo High Court. Chichi ko ki chito nakilen Kiptaiyat eng ole menye nekikonyiti neingen akot Pilato inendet. Ko kiwo kikeyan nga kikirwokyin bichu tugul ko inendet ko kiyoni kokeni baunatetab Jehova. Akoker kokakokeskei Jeiso kole kaikai amu kimukotinye ole kikikonorchin. Ko kitindoi kiririnyi nekikakechop nebo Joseph. Ko kaikai kole engibosom asiakonor. Ako amu betutab komut kasi nekamwa eng Bible kole ki betut neki indoune Sabato. Ko amu Sabato ko betut nekikimunye. Ko makat mutai komemukakse kekonori chito eng betut neimunye eng Sabato. Ko kosom kole kaikai amu kakere kisis ng'ony mami chi netweku kole kikonori ano. Chito nekakimwa kele kiptengekiot kabisa mami chi nekikere ile konugei. Kawo ipkosom. Ako kikwong Pilato kole kakome man. Kimeito ano kakile biik chekikikortoti ko kimakomeitos yani kitinye muda. Ko kikwong kole kameito ano mara moja kounoto. Ko kikur chito nekitonondochin en army ngekure army nebo betusiek choto kotebe. Ko amu matebe biik katebe biik che amu nguno president ak chito neindochin army. Ko chichoto ko lazima komwochi imanda president. Kamwochi kole kakokeskei. Koyan Pilato anyun kokochi. Konyo kechor Jeiso ako kale kial anget nekatuge nebo katanit. Atyo koib anyun ipkokonor ako kende koita. Ko kikere chepyosochu somok nabwati ale eku witness mabak in kutit nebo kutit. Baorinik kokere kekonori kechoru akoi kekonori. Icheket chemeche mutai kenai amu yekang'et Jeiso amu kikero koeku baorinik. Baoriat ko nolen kakere eng kondanyi. Akot ngobit accident kecheng'e biik chekamite yoto chekakere chekitebe kele kakokerto ano. Amu biik alak konyokosire ko chesire kamakokere lakini nekakere komwoe imanda amu kero eng kondanyi. Ko iker Jeiso kakekonor. Kalya kakekartat. Ako eng yu kekere Joseph nekanyokonyo ipkosom kokonor. Jeiso kekere kanyokwo kekonor kokesta chekikakemwa kole nyone akonyo kekartat inendet. Ko eng yu ikere ko ng'wonindo lakini ko kakoterter. Kakwo Jeiso ipkomuny eng kekonor eng kiririt. Nekingokakoit kolechi Jehova kalya sibakakta. Mairo Jeiso kole imuchi
maer kile abwati ale kingolen tengekto nekiloe amu ki Jeiso ko ki Jehova ako chitondit. Ko kikakolach chitondit nemaimuchi koro kosirtoe kererit. Koiminit kotko kingokere akot ko mara kimakobwati kole tos kong'et. Lakini tinye kaberunet nekararan amu kiwo koru ako kimeche Jehova koboto inendet. Abwati ale sikinetkei kora eng wikit kele wikit nerube akobo ng'etiet netindoi Jehova eng inendet nekikame ak Kristo. Ko ikere eng yu ile tebutiet nemite yu imeche kenai kele tos ne asi bichu kakinetkei Barabas ak Joseph nebo Arimathea ko ne nekinetegei icheket? Tos mwalimuinik chemite yu komuchi koteshiwech konetech anan koteshi ne nematos mamuch anyor eng yoto. Amache ates yotok ale kangeng'alale korok kosomok kasi yo komi kurget nekamache asoman eng nwokindo eng kitabutab Isaya. Kitabutab Isaya konom ak somok ates sisit ko kole kikinam eng suriet akirwokyi. Ang'o nekibwat eng ibendanyi kole kikiisto inendet eng emetab biik chesoptos akebir akobo bistausiekcho. Tatyo komwa eng kaitetab 10 kole akicham Jehova kokuoten inendet. Yekikikochi arogenet ak tun yae sobondanyi koek kokochinet akobo tengekto. Ak tun kere iyotenyi akotesak boisionikchik. Tuguk aeng chekamwa eng yoto kole kicham kwanda kokuoten akotil inendet eng emetab biik chesoptos. Akata kemwa kele kimurtoiyot ko kiibe boroindo neo sikome chito. Amu nguno ko kingosonginin chito kokisonginin eng eunek kochurkuken borto korek. Ko nyenyokore kole kokertikis kotemene kong'et kobus. Kochulegei keliek kotokosoli asikomuch kobus. Atya arungus kokeny. Atya kochulgei kunotok sikomuch kobus. Kowendi kunotok korungusi akokimu akoi kokakotemene konamda amokit. Kowendi kunotok akoi korerchi kokertikis. Ko kingemoche kome chito kekwere kutung'oik keiriei sikosonginin kongesonginin kome. Lakini kikimeto akotebi kunotok imoche kotar wiki korirei ako kakobek korotik. Kit nekipkokwong'e Pilato ko eng saisiek chotok kityongon chenekit 3 amu nga kitakechobe ngolin kekortoti kelyochin, lakini kong'ete kaimenit emet ngipkomi saisiek 9 kole saisiek 3 ichegei amu kikatakekere kosobei ako kitokochurechu. Lakini kingipkomenit tap koborok saisiek 3 kokaborok kwong kole kateptoi ano kameita ano. Ko kikiyok asikarindet kotor asikeyai confirmation kabisa kele amu kikimoche kora eng asikarindonoto no kositun malen chi kenu kakitanui. Kicham kobois biik alak kole kitanui kityo nyep kokaititit kererit kong'et. Acha kinyep ketor ko ngomong korotik ak beek kokakobesio kokakome chichoto. Ng'oliot age kokisir Luka ko ki daktari. Ko ki daktari nekiingen nakikure pathologist. Nekiingen chito nekakome keconfirman ipko akot tuno asikarindet akinye ketebe kimoko asikarindet inegei lakini ki asikarindet nekisomanchi ng'alekab meet. Che inendet nekikonu signature nebo let nebo confirmation ku daktarisiek chatam kokoitoi death certificate. Kele sir akekere kuno cham kokosirto chito kelechi daktari sir mwa confirman ile kakome. Ko kikiboisie ortinwek tugul ipkeker kele kakoborok ipkinde sei daktari pathologist nebo let kole kakome man.
Kwangutiet agenge ko kit nekibar komelen kibar kimurtoiyot amu kimukokse kotebi akoi betusiek 7. Kit nekipkokwonge ko kit nekiyaak ko koimen. Ko kingeimen saisiek choto kochorgei kipsengwet akoib tengekwokikab ng'ony tugul akorukyi Jeiso. Ko kit nekibar komame meet kawaida nekimee nekure bukoi ruondo. Ako kikitil eng emetab biik chesoptos. So yekatame meet netai kome meet nebo oeng nebo koikeny. Noto amune komwoe eng kitabutab Ibranik 2:9 kole kichamcham meet akobo age tugul eng achek amu mami chi nekikome meet noto kime Jeiso. Kichamchamwech nin makimee ni kekure ruondo. Ko nekichamcham Jeiso ko kinginde tengekwokikyok akochorchigei oldab chekikobek kole kakokeskei kakoyaak. Ko noto nekikochi Jeiso. Kou notok boisiet nekiyai Judas kong'wektoi ko kimang'wekto sikesorwech, king'wektoi sikome meet nekitoibe betusiek 7. Kochorgei kipsengwet koib boroinotok akoboisie kit nekimoche koboisie Setani kong'ach inendet kokochi tengekwokikyok tugul akorukyi tengekwokikyok tugul akondaech orititab Jeiso sikebeku kuye mwoe eng kitabutab Galatia 2:20 kole kikartata koboto Kristo. Kikimi ak tugul cheiyoni inendet. Kou notok kit nekikochi kome cherekune saisiek 3 koamu kikinam tengekwokikyok tugul akirukyi inendet. Eng murtoiyot komi tuguk 3. Mi kit nekiyai Judas kochi weritab chi eng murtoiyot. Mi kit nekiyai kwanda koyochi werit Jeiso weritnyi eng murtoiyot. Ako mi kit nekiyai Jehova koyaun inye ak ane eng orititab Jeiso eng murtoiyot. Tuguchoto 3 chebo komonut. Kit nekiyai Judas ak Setani ak Parsaik ak tugul chu kole mete kokarta ko kimotinye kebeber eng sorunenyo. Kit nekisorwech ko chu. Kit nekiyai Jehova kwanda koyochi weritnyi eng murtoiyot yekingonam tengekwokikyok akonde orititab Jeiso akoyai kakaikaet ak katuyet ak kit nekiyoiwech Jehova eng orititab Jeiso weritnyi eng murtoiyot. Choto aeng chekisorwech masorwech. Konikere koloti biik murtoiyot ko ngomekuitos tuguchu 3 iloti korot nekatun kotoret mok buch ako kamakisorunene no. Maketit no nekisorwech. Kit nekiyai kichorgei kipsengwet nyokwai eng sait nobo imenindo nekisorun akosorwo. Makebeberta nekibo Judas. Kebeberta netai ko neregek chekitinye Setani eng kipsengwet kokakisindan nyokolen kobar weri komining. Kolen koket ko lakwet kachelel. Kolen koket eng yo kimoche kowirta chepngesut kochelel. Kolen kobar koik kochelel. Konyorchi kimurtoiyot ko kiba nerekyo chekibo Setani chekimotinye kebeber eng sorunenyo. Yo kowong Setani kebebertanyi tugul kikiribe kobek betusiek 7 korire akonyolili kochorgei Jehova akorokyi tengekwokikyok yerokto oldab chekikobek chepngesut nebo tengek. Konoto nekisorwech. Kiwai kit nekimoche koboisie Setani kororechi kipsengwet kesorune ng'ony ak kikikyi inendet yekingomwa Jeiso kole kakokeskei kong'et anget kobetak kong'ete barak akoi ng'ony. Kitumtum kimnatosiekab Setani ak kikikyi. Kowalak kit nekimoche koboisie Setani kororichi Jehova keboisie kebire inendet. Kit nguno nenerekab Setani kosir tuguk tugul. Kou korokto nekeibu ilen nyibire lakwet neotupche atya chekanam korokot age makmakanen inyendet kong'wan zaidi kosir nin age amu kabiibu inyendet. Ko kit nekisokoti Setani kolen sikerorichine nin keboisie notok aketui metinyi akobek serikalinyi. Ko kong'ikab kimokon Jeiso eng ruondo kokakokes boisiet nebo sorunet. Eng boroindo nekakinam bortanyi ipkekonor ko kichortagei kwo oldab meet ako kikiwekyi Jeiso sobondanyi asikobit nyokoropta sobonitok makonenyi inegei. Koigei bandiat nekakitup nyepkosiek nyokoi bandek 3 che eng mosokorechu 3 konyitotin sobonweng'isiat chekabunu bandiat agenge. Kiwekyi Jeiso sobondanyi sinyokorobun sobondanyi amu makonenyi inegei ako kakoek chetupcho ak chepkametisiek ak tupchosiek chetupcho ak inendet.
noton alosune Jehova yekingikochi inendet komuny kokakokes boisiet nebo sorunet. Kongoi. Kamwa in ngisoman Mathayo anan ko Luka anan ko Yohana akobo betut nekingomee Jesu eng komut kasi. Meetab Jesu eng komut kasi kokile kibit botanetab emet. Nikibotan emet, ikere saisiek cho somok kaimenit emet nemakekere ki. Ko amune sikoimenit emet nemakekere ki ko nakakomwoiwech pasta kele kichorgei Jehova. Makere kiptengekyo Jehova kimni akosop amu Jehova ko maat nelolei. Ko ngochorgei Jehova nyokoisto tengekwokikyok tugul anan korutyi werinyi tengekwokikyok tugul, ko botanetab emet nekibotan ko ole kiyotokis kererisiek chekinekite Jerusalem yot. Ko biik tugul chekikakoyan Jehova ak kikakoyan akobo Jesu ako kibit meet. Ningasis ngot ale tos angot biik chekikure ngot Lazaro nekikakome sikome kokeny anan ko biik chekikakomeyo alak ko kiyotokis kererisiek chebo bichoto ako mong'etyo. Kokile baorinik chebo biik chekikere kererisiek ngolen kokerito kokere kowekab biik chekikakobek ako mong'etyo. Kekeni betut neng'etei nenyone malaikayat Gabriel akonyo kokur Jesu kolech kale kwanda ng'et akimong'u. Komomong inegei, komong ak lulenik. Neiboru kele sobondab Kristo nekime kimurtoiyot ko kime kobotech. Akwa kererit kobotech. Akomeche keng'et eng kererit eng betut nebo somok kobotech. Neiboru kele yekingong'et Jesu abotet nyekeng'olole wikit nenyone akobo ng'etiet komang'et inegei. Ale kingetyo biik alak lulenik akoba straight akoba kipsengwet kong'et Jesu betusiek 40. Nitok koborwech kole sorunenyo sorunetab Jesu ko kimobo Jerusalem inegei. Kibo ng'ony komugul. Amu lulenik che biik chekikakobek akoyan Kristo ko kikisor. Ko ngokonech nitok kamang'unet akichek sikenai kele makimurtoiyot nekiloe. Tabu ikere biik chechang kikorotyi kimurtoiyot konde ngoriet, korat age koibot kimurtoiyot sikoloe, koiboti age kimurtoiyot kondoi katit, ngorotyi age konde statait nebo itik ko kimurtoiyot, konde age bangilit nebo eut kimurtoiyot. Ko ngitebe kole aiboti kimurtoiyotab Jesu akoyonitab Kristo Jesu, makimurtoiyot nesorwech. Kongoi. Kongoi mising Pastor eng tesyinet nekaoteshi. Abwoti ale eng kenyoru summary. Abwoti ale kitebegei kele tos meetab Jesu eng sobenyo kobwotwech ne anan ko eng kabwatutikchok ne neibwotun anan kikure ne kilen motivateni iyai ne anan si itil ne eng sobeng'ung eng inye kokaikas ai kakekas ole kaweito Jesu ipkoit kimurtoiyot. Kakoit nabwoti ale ngot kakeelewan kasikome Jesu komame amu makimwoiwech kole kakekes kele mamee chito buch kokakikartat. Lakini kiyach kome Jesu amu tengekto nekinyikisit nekibar kakekoch koib tengekto neki inye ak ane nekimatakimuchi kenyoru sobondab kaiket. Ako kakeyotwech kakile kamwa Pastor abwoti ale kakemwa kurgotik, kamwa Eva kurgotik cheyome isoman asinai. Ko in kale king'eten kikerer anget, kale kikerer ako kikakemwa kele kikerer kong'ete barak akoi ng'ony ako mamelen kikerer chi. Ko kiyatak
ibwoti ile kicham ko kingolel chito kwendi kaptesisho ko kong'ete yotok ko kiyatak kokonech kamuget makobendi korotikab arwet chebo ne asikobit kenyoru sarunet. Kakoyatak kipsengwet neimuchi ing'ololji Jeiso, makotinye ibune chito age ing'ololji kosomwech, makotinye boisiet neabwoti ale kibe kasitab chito nekicham kowendi kaptesisho kibek betunotok ko kiyotwech Jeiso kurget asikenyoru ketuiyo kipsengwet. Itinye enye ak ane kamuget ikur Jeiso eng sait age tugul, ikur konyo sobondong'ung asikobit itach inendet asikobit akot ndait ngele kakoit kembout neng'ung'et irura oruye ak Kristo. Kekas kele yekait kurset ko chitugul nekinyaban Jeiso king'ete. Abwoti ale somenyu noto. Ko wikini nyone anyun kebendi kenetigei, nabwoti ale lesson nebo quarter-ini nekikesune eng Mariko, kitabutab Mariko nekokesoman akoi rani. Ko kebendi kekere Kiptayat nekiking'et ing'ete Jeiso Kristo. Tochok tugul kesoman eng kurgotik chekang'et eng Mariko 16 asikobit nginyekenetigei ielewan ile koiye inyite asikobit imwaite ong'ololdosi ongotuiye ak biik alak omwochini yeku ku chepyosok cho komite yoche kikere keng'ete kikartoti Jeiso kekonori kokikere. Yeku itinye baornatet neimwochini chito age ak kwaun Jehova chemyachen eng wikit komugul. Kongoi mising eng kosik ako kongoi mising oyoptoi ng'olyondoni asikobit amu kitindoi kikikonech boisiet kemwaite ng'olyotab Jehova koit ing'ony komugul. Kale ngoitit ak kutit age tugul amu makere ng'olyot nekainyorune akot ndaking'olole kutinyo nebo kutit. Ko yekaikas imwochini chito age nemakose kutini amu Bible ko agenge, imwochini ongemwaite asikobit konyo Jeiso asikoit ketuiye kibagenge. Kongoi mising, abwoti ale tochok tugul kesa kibagenge. Ongesa Jehova nebo kamuget, kongoi amu kaikonech kamuget, kaikonech kakuyet. Ara Jehova kakitoror kaineng'ung eng kainetab Jeiso kele akot eng wikini komugul tebi kobotech, ndoiwech ak yoiwech chemiach. Kimwoe kongoi eng kanetik chekakonetech ak kosik ak biik chemwoitoi ng'olyot Jehova. Ara kongoi kibeshenyu kungebeshe eng tamirmiriet netilil. Kongoi eng kainetab Jeiso neitindonyo. Amen. Amen.